uvek pratim ove teške tenkove zato što su mi bolji. Ovaj jedan me dodao do prijatelja, to je dvojica. U bot. Ja sam imao ovu osmicu, to sam ga prodao. Tako da nije loš. Lepo nam je krenuo. Ja uvijek ponekad vatim Marke, ovdje skinem ga. A to treba imati sreće za to, da ih propnem. Evo ga, i strojka. Tu je. Evo ga, nišan. Ajde, beži. Znači, skreni samo da ga roknem. Treba znati gdje da ga roknete, pošto je tvrd. Naprijed jednom donju ploču rokate, tu je slabo. Evo ovo dobro isto. Ja obožavam da idem skroz okolo ovdje, zato što mi je nema mnogo tenkova i mogu lepo da iskinem. Evo gi jarki gore. Artiljerija. 2 komada. Ne mogu da vedem se. Mnogo jako uputno. Evo ga i Tiger. Još 5 sekundi pa je gotovo. Ovu smo dobili 100%. Sada se vidimo gdje je Arti, artiljerija. Valja sam hoće sreće. Već počina da uzimaju bazu, a mi smo već skoro 30% zauzeli. Evo ga mi šestica, prije se ovdje, sad ćemo da roknemo. Nema veze što moj puni 16 sekundi, a kad zrune skinem u skoro više pola. Bježi.
Sad ćemo prema WC-a. Ajmo. Tu je išan. Kill. Ajde, obranite bazu. Šta radi ovi? Nećete obran bazu. To. Ajmo za pobjedu. Pobjeda. Daj nam koliko. Eto, vidite. Moja pobjeda. Štete 209, nije loše, za početak. To je T-4, 4, sad ćemo jednom da vidimo koga će da uzmemo. Evo sad je na popust nabijači i ovo. Sad ćemo kupiti nabijač. Danas je popust pa da kupimo što treba. Ventilacija mi treba. I poboljšanje kandizotopa. Eto, to je to. Evo sad ćemo jednu partiju sa Type-om. 6 tir. I ovu partiju i završavam. Bit će gusto. Ovaj Type 6 je samo za... on je spotter. Tako da nije da rokam ove jače tenkove, nego da samo ospotam bazu i to je to. Ajmo. Sad ćemo malo produjimo ovu desnu. Tu ćemo da idemo. Inače, puni lepo, skoro manje od 3 sekunde puni. Zadovoljan sam. I ovo je premium tank, lepe pare nabija. Po meni je odlično.